Oboteneneri wabana boda boda kurwa ase municipality ya Kisii rituko ria rero nigo bakwanira iguru yobochori oboya borachikokoreka omweri bw'omwaka yoiga aya maega ya abari babere a service gosasobokoreri egega kemyaka 3 yarire umurubiri yoga nigo baba bakoragwa no munyakirogo otenerete amangana yobochori asireda James Oro oyubono tebanga nigo beariganite buya asogochigokora obochori asinchira yobwasioku naboigo ondatari kunurirwa abego kubeke mirobirio anena sector yobosombi kwa ufanyika tarehe 17 mwezi wa 10 2024, lakini haukufanyika kwa sababu ya vizuizi ambavyo vilionekana wakati huo, na tukarudi kwa meza tena tukaanza kuandaa, na ndio sasa wakati huo umewadia wa kuenda kuwapea wanabodaboda nafasi waweze kupiga kura wachague viongozi wao. So uchaguzi unaoenda kufanyika ni uchaguzi ambao ungefanyika tarehe 17 mwezi wa 10 2024, ukasongezwa kwa sababu ya vizuizi unafanyika tarehe 30 mwezi wa 12 2025. Na ningependa pia kuchukua nafasi hii siku ya leo kushukuru His Excellency the Governor Kisii County Honorable Paul Simba Arati, sababu tulikuwa kwa ofisi ya Municipality Manager ambaye ni kiongozi wake, na tuliongea, tulifanya boardroom na viongozi, tukaelewana, wakaona mahitaji ya bodaboda kuwa na viongozi ili tuweze kuwa na wale ambao watashirikiana nao katika kazi ya biashara katika mji wa Kisii. Bodaboda ye tuweyariganiri sana onde bwensi ogochanga nkobori ari chikura goikatu ari certificate ya form 4 egekogera twanyorire ng'abantu bande go bare kwa guburai kurumaega bataigeti form 4 gosata bwati certificate okora oburai muno oburai ori bwa nyomba mwaye gosokora oburai buna amanyete igoro yo mutuoye oburai bwa bodaboda goikari itang'ani otegerere amagani ya bodaboda otumie elimu elio osomete ne elimu elinya sakoete goiko monterikie egere tonyore bari baguchikoborie birogo naende nkomentera iga abana bodaboda baminto mosoka asobonge naende monyare ko bamogo campaign mono mobori chikura moe guchikura naende mujikura abarai abana bodaboda buya. Security ikurada ikochonjo kusaidia yeyote yule labda ambaye maybe anaweza kuchitokeleza kuintimidate. Chairmen wote make sure you work behind with our IBC board ambayo inasimamia hii exercise. All the secretaries, leaderships za stages, make sure you cooperate kwa sababu hii exercise itafanyika tarehe 30